Ito. Pada dok rahami to. Nah upload foto-foto namin na di media sosial na warna tali. Tos paruha hurasa tete mate. Juti ma hurasa roha mate. Adong rasa penyesalan di ho. Ngo bayang may nani, na-upload mo ni. Mayang baga-baga kamu ba? Cantik-cantik sudah seragam. Alay, ina ito. Tanga pala jur wakku. Wala sa may Tuhan. Madalo rin dinggan natal tayate nang pedang dohot tamyak na napugusoon. Merdel matong dok dinggad dah. Tapi berko seragam nami nyala kan. Alibuti itu do. Adong do nalusu. Aron lusu itu. Pas markor makan. Waktu ada tidur itu na latihan kori. Ai butuh hobi rai kan. Waktu na latihan hitung untuk begek do kan. Pas merigiri sih waktu itu do. Itarik matung legun. Ro melugu sere. Ede si sorno pan. Melingking bebas suara anak. Mati yung mari ngekel kan. Roma dirjen namion. Ulangi nak. Ulangi majo. Tarik par dirjen oma. Apa jotong. Pas maning direpren. Kasoro di si suara dua. Itu perjo lu ini si tulpusi per suara dua itu gijeng suara anak. Mati hiyak kami mekil. Dia bilang hikmat bila ahai Hey, mikil mah bayang mo wala na sala ka dong muna. Baji masuk mo niya. Ibarat kaliya mo. Baji masuk mo. Berarti gabi bahan-bahan ica ka madi hamu. Beido dah. Bagwar na pe adong celah ni do ngasotik. Pinarekelam mada. Ben ica kam mada. Di masuk mo niya. Beri butuh hori itu. Nomor liturgi kami. Liturgi paupat mak. Ngoro itu, nama liturgi. Ngoro wa. Wacce lucu mak. Tadi itu do ada si Goklas. Oh, na kantor bupati kerja suami na kan? Polo. Baik. Dan diingot liturgi na. Mekel sudah jol mai. Apa itu bagaki baju ni bai. Hilung-hilung. Bai mereka na bagaki. Ada kami mekel. Oh, sukuni do biati itu. Alat itu apa yang gue di luar bere yang dia peluk punya kayak misusi untuk bagak dua bajumu kompak kamu rapi seragam di baga sepeda yang butuh jual meningon song ni dia punya muati kalau salah otik jual mai pare keli salah otik salah lirik itu gabi dicaki song ni dia itu nomor seragam pasti gitu om nah mana di jual di mata tak salah dan mungkin hihihi dan nih ngobuti pekum mekel lui beda kesalahan ni jual mabui do pare kela kali bulu kesalahan ni ba unang ipare keli halatnya itu ini makanan dokon na rey tua may baju sa rupa tulungan mo gagawin sa dos doramu na ang gagawin mo sa padialan dua mo masih cakan masih osoman tua may sa rupa baju kudo baju bale wala sala so ito di parekli mo gabi ibabah mo na magcaki mana iro maksud ito sa aturan nga rohay mo dito padu sala ni dito lima tinggal nomor dala ni so ni mahape ate ima pe labani na seragami wala baju mo gabi seragam ang gorwa mo masih cakan do dia mo ni